cyumweru kiri mu bihe bikomeye cyane abarundi bahuye nabyo kuva batangira gukora n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe ya Wazalendo FDLR, kuko mu by'ukuri bakomeje kugenda bapfusha umubare w'abasirikare benshi umunsi ku munsi. Nubwo rero perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye uzwi nka General Neva akomeza kuvuga ko yohereje abasirikare mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo mu rwego rwo gutabara abavandimwe cyangwa se abaturanyi, ibimenyetso mu by'ukuri biragaragaza ibindi. Ubu ngubu kugeza amagingo aya ngaya abasirikare b'abarundi bameze nk'abacancuro ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko mu by'ukuri ngo nta kindi bazi ku mpamvu barimo bararwanira, barimo barashorwa mu rugamba. Ngira ngo ejo wabonye ko hari abasirikare b'abarundi baburanishijwe kubera ko bataye ku mirongo y'urugamba bakava mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagasubira mu Burundi, abandi bakanga koherezwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo amateka hano agaragaza ko inkuru y'abacancuro irangirana mu bihe bigiye bitandukanye, bamwe barapfa abandi bagafatwa mbiri cyangwa se bakirukanwa nk'uko byagendekeye abacancuro b'Abanyaromania bari barigoma muri Mutarama 2025. Ibihe byiza, twongeye kubasuhuza no kubaha ikaze, by'umwihariko uyu ni wa mwanya tubategurira ndetse no twabagezaho amakuru abagezweho. Ni inkuru rero ziba zasohotse mu bitangazamakuru biba bigiye bitandukanye, ariko uyu munsi nk'uko ngira ngo mumaze iminsi mubibona ntabwo tujya kure cyane, turi hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibintu bikomeje kuba bibi cyane, amaraso y'abarundi akomeje kumenekera mu kiraka. Mu by'ukuri perezida w'iki gihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahawe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abantu benshi bakomeje kugenda bibaza ati se Evariste Ndayishimiye arakora iki nyuma yo gukomeza gupfusha abasirikare benshi bagiye batandukanye, abafite amapeti yo hejuru, abajene ndetse n'amajoro. Ese Evariste Ndayishimiye arakora iki? By'umwihariko aya ngaya ni amaraso y'abasirikare b'u Burundi akomeje kugenda amenekera mu ntambara bashobewemo n'ubuyobozi bwabo, akaba rero akunze kwita inararibonye mu bigendanye n'urugamba uwo Evariste Ndayishimiye. By'umwihariko rero iki cyumweru kiri mu bihe bikomeye cyane abarundi bahuye nabyo kuva batangira gukora n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe ya Wazalendo FDLR, kuko mu by'ukuri bakomeje kugenda bapfusha umubare w'abasirikare benshi umunsi ku munsi. Nubwo rero perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye uzwi nka General Neva akomeza kuvuga ko yohereje abasirikare mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo mu rwego rwo gutabara abavandimwe cyangwa se abaturanyi, ibimenyetso mu by'ukuri biragaragaza ibindi. Kuko ubwo yemereraga perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi kumufasha kurwanya inyeshyamba za 2023 iki gihe, bivugwa yuko yamuhaye ingororano ya miliyoni 5 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi aziha Neva w'u Burundi miliyoni 5 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko nyamara Neva we agakomeza kuvuga ko ari uburyo bw'ubutabazi bwo gutabara igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'umuturanyi. Ubu ngubu kugeza amagingo aya ngaya abasirikare b'abarundi bameze nk'abacancuro ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko mu by'ukuri ngo nta kindi bazi ku mpamvu barimo bararwanira, barimo barashorwa mu rugamba. Ngira ngo ejo wabonye ko hari abasirikare b'abarundi baburanishijwe kubera ko bataye ku mirongo y'urugamba bakava mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagasubira mu Burundi, abandi bakanga koherezwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo amateka hano agaragaza ko inkuru y'abacancuro irangirana mu bihe bigiye bitandukanye, bamwe barapfa abandi bagafatwa mbiri cyangwa se bakirukanwa nk'uko byagendekeye abacancuro b'Abanyaromania bari barigoma muri Mutarama 2025. Mu by'ukuri rero inyungu Ndayishimiye akura muri ino ntambara ntiyizagarukira aho ngaho, kuko inyongera y'umushahara w'abasirikare b'abarundi yakomeje kwikuba kabiri. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yayikubye kabiri, ndetse kandi agabirwa n'ibirombe bigiye bitandukanye by'amabuye y'agaciro birimo ibyo yamaze kwamburwa n'inyeshyamba ze 2023, harimo Rubaya, ahanga kabiri muri teritwari ya Masisi, intara Kivu y'Amajyaruguru. Mu by'ukuri rero kugeza amagingo aya ngaya nta basirikare b'abarundi bakiri muri Kivu y'Amajyaruguru nk'uko birimo biratangazwa, kuko bose bamanutse bajya muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse kandi bagiye gushinga ibirindiro bikomeye cyane mu bice bikikije n'umujyi wa Uvira ndetse no ku mupaka. Biravuga yuko abarwanyi b'inyeshyamba ze 2023 nabo bakomeje kwagura ibirindiro byabo bafata Bukavu ndetse n'ibindi bice byinshi biri muri iyi ntara. Hari andi makuru akomeza kugenda avuga ko ku itariki ya 1 Ukuboza 2025 ingabo z'u Burundi za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Wazalendo ndetse na FDLR byateguye ibitero bikomeye cyane mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba ze 2023 birimo Kamanyura ndetse na Kaziba, ahanga kabiri muri teritwari ya Walungu, kugira ngo bisubize bino bice inyeshyamba ze 2023 zigaruriye, nibiba ngombwa ngo banakomereze mu mujyi wa Bukavu. Ariko siko byagenze. Abashinzwe ubutasi rero muri 2023 bakaba bamenye, nibwo baje kumenya ano makuru mbere yuko ibyo ngibyo biba mu rukero rwo ku itariki y'Inyangoma. Byibuka ko Ukuboza ariko baje gutegura ibikoresho byabo bya gisirikare ndetse n'indwanyi ziri mu mutwe udasanzwe mu nyeshyamba ze 2023, nibwo baje gutera irihuro ry'ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harimo Wazalendo, ingabo z'abarundi ndetse na FDLR.
mu bice byarisuganyirijemo kugira ngo byisubize bino bice birimo biragenzurwa n'inyeshyamba za M23, ariko ntabwo ariko byaje kugenda. Abasirikare badasanzwe mu mutwe w'inyeshyamba za M23 baje kujya muri kariya gace barabarasa bikomeye cyane, ngira ngo ni nabwo mwabibonye ko haje gupfiramo abajenerali b'Abarundi, hapfiramo abasirikare benshi b'Abarundi, abandi bagera ku 100 bafatwa bugwate. Kuva ku itariki 2 Ukuboza, ihuriro ry'ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo riracyarasa ibisasu byinshi bikomeye cyane muri Kamanyura ndetse na Kaziba. Abaturage benshi bakomeje kugenda bicwa, abandi bakomeje kugenda bahungira mu bihugu bigiye bitandukanye, imitungo yabo ndetse kandi ikanangirika bikomeye cyane. Abarwanyi rero ba M23 bakaba bakomeje kugenda bagenzura ibice byinshi bigiye bitandukanye ndetse kandi banakora ibishoboka byose kugira ngo bakaze umutekano w'abaturage ukomeze kugenda wabungabunga mu bice bigiye bitandukanye, ariko ibitero by'indege zikomeye cyane z'Abarundi ndetse n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikomeje kugenda bisenya ibikorwa remezo bigiye bitandukanye ndetse kandi byica n'abaturage muri kariya gace. Muri iki cyumweru ngo mwarabibonye ko ihuriro ry'ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byambuwe agace gakomeye cyane ka Katogoto, akangaka gabahereye muri teritwari ya Uvira. Ngira ngo ejo murabyibuka ko Katogoto n'undi yisi ifatwa n'inyeshyamba za M23 muri teritwari ya Uvira. Abasirikare b'Abarundi iki gihe nibwo bahiye ubwoba nyuma yo kuhatakariza bikomeye abasirikare benshi bagiye batandukanye. Bamwe rero nibwo baje guhunga berekeza mu majyepfo mu bice birimo umujyi wa Uvira, abandi basubira mu gihugu cya mu Burundi. Ngira ngo ejo barabonye ko bamwe batangiye no kubura ko bahunze urugamba. Mu ijoro ryo ku itariki 1 Ukuboza 2025, abarwanyi kabuhariwe b'inyeshyamba za M23 biravuga yuko aribwo bagabye igitero simusiga mu birindiro by'ingabo z'u Burundi, bica abasirikare benshi bagiye batandukanye ndetse kandi bafata mpiri abasirikare barenga 100 nkuko nibabwiye haruguru, nkuko amasoko cyangwa se nkuko amakuru aturuka mu nyeshyamba za M23 akomeje kugenda byemeza. Uwo munsi rero nibwo Uburundi bwatakaje abayobozi bagiye batandukanye, harimo Colonel Yatona Atanazi Minani. Uyu nguyu yahatakarije ubuzima bwe kubera indege za drone z'intambara zidasanzwe z'inyeshyamba za M23. Imirimbanyirere y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu Pacifique Ninahazwe, uyu nguyu rero akaba yatangaje ko niwe watangaje ko Lieutenant Colonel Minani yishwe na drone y'inyeshyamba za M23 mu masaha y'isa 5 y'ijoro. Iki gihe biravuga ko yishwe ari kumwe n'abandi bamurindaga bagera kuri 4 b'abasirikare bari bakomeye cyane, bagera kuri 4 bamurindaga, nabo bakaba bahasize ubuzima. Uyu ngure biravuga ko ari umusirikare w'u Burundi ufite rino peti ngiri upfiriye mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uko biremezwa yuko mbere hapfaga abamajoro bagiye batandukanye, ariko uyu munsi hapfuye ufite peti rya generali. Kuva ku itariki 5 Ukuboza kugeza ku itariki 6 Ukuboza 2025, ingabo z'u Burundi ndetse n'indi mitwe y'ingabo bikorana nibwo byatakaje ibice byinshi bigiye bitandukanye birimo muri teritwari ya Uvira, harimo Rurambo ndetse kandi na Rubarika nayo yaratakaye muri teritwari cyangwa se muri santere ya Ruvungi. Ahanga rero akaba ari mu kilometero kigera hafi 60 ugana mu mujyi wa Uvira. Umuvugizi rero w'inyeshyamba za M23 Lieutenant Colonel Wiringoma ku itariki 6 ubwo ni ku munsi w'ejo Ukuboza nibwo yatangaje ko ingabo z'u Burundi zimaze iminsi zihabwa isomo rikomeye cyane rya gisirikare, ndetse kandi anasobanura ko intambara idashobora kuzahagarara cyangwa se intambara idashobora kuzorohera ingabo z'u Burundi, kuko mu by'ukuri ziri kurwanira ku butaka butari ubwazo ku mpamvu ndetse kandi itanasobanutse. Lieutenant Colonel Wiringoma kandi yanakomeje avuga ko barimo gushaka kumenyesha ababo barimo kuza hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko bagomba kwifata ifoto ya nyuma mbere yuko binjira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuye mu gihugu cy'u Burundi, uko mu by'ukuri umurundi uzambuka umupaka ava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se ava mu gihugu cy'u Burundi yerekeza mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ajya ku rugamba, agomba gufata ifoto ye ya nyuma kuko ntago azahasubira mu gihugu cy'u Burundi. Anga yakomeje kandi avuga ko mu by'ukuri ngo ntago azasubira uko yaje, niba yaraje n'imodoka cyangwa se yaraje n'amaguru azasubire muri serikeye, birumvikana ko azasubira ari umurambo. M23 yakajije ibitero, ariko nanone ingabo z'Uburundi ntabwo zoroshye muri kara gace cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo aho zimira ibirindiro, nazo zikomeje kugenda zigaba ibitero bikomeye cyane ku nyeshyamba za M23. Nkuko bisanzwe rero ihuriro ry'ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niyo mpamvu ryasohoye itangazo ryavuze ko mu by'ukuri ryavuye muri Ruvungi uyu munsi mu rwego rwo kwirinda ko abasivili bakomeza kuba batakariza ubuzima. Ibyo ngibyo rero nibyo bisobanuro Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatanze ubwo yavaga muri Bunagana muri Kamena 2022 ngo munabyibuka. Ni nabwo busobanuro yatanze ubwo yavaga muri Goma muri Mutarama 2025, bavuga yuko barimo impamvu barivuyemo ari uburyo bwo gutuma abasivili batakomeza kubatakariza ubuzima, ariko mu by'ukuri ntabwo uko bimeze, nukubera ko bakomeje gutsindwa n'inyeshyamba za M23. Ibi ngibi biragaragara yuko M23 n'ubundi ikomeje kugendera ku muvuduko iriho maginga aya ngaya. Iminsi mike iri imbere nko muri none cyangwa se ku bunani ishobora kuba yaba yarageze mu mujyi wa Uvira yarawufashe wose. Ihuriro ry'ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rimaze iminsi 10 ryiyemezamo cyangwa se ariho bamaze iminsi bafite hagahenge ndetse kandi banategurira ibikorwa byabo barimo kugenda bagaba muri Bukavu.
iki ngiki rero biragaragaye yuko ari igisebo gikomeye cyane ku ngabo z'u Burundi kuba zikomeje kwifatanya n'imitwe yitwaje intwaro nka Wazalendo ndetse na FDL, bikaba rero byaragize uruhare rukomeye cyane mu bugizi bwa nabi burimo burakorerwa abasivili hari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko iyi ngiyi ni imitwe umuryango mpuzamahanga usaba ko isenywa, ngira ngo mwarabyumvishe ko mu masezerano cyangwa se mu gushyira mu bikorwa amasezerano yabereye Washington DC ejo bundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabyo byavuzweho. Uburundi rero mu by'ukuri kugeza amagingo aya ntibuhomba abasirikare gusa, ahubwo burimo burahomba n'ibikoresho bya gisirikare, burimo guhomba amafaranga. Uburundi bwatakaje bugura bino bikoresho kandi intambara ikomeje kuba nyinshi, intambara ikomeje gukara. Abarundi barimo baratakaza ibice byabo, abarundi barimo baratakaza ibifaru byabo, inyeshyamba ze 23 zikabifata. By'umwihariko rero umuryango mpuzamahanga ahangaha ko watanze ubutumwa kenshi ko mu by'ukuri amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashobora gukemurwa n'amasasu, ahubwo ko hakenewe ibiganiro bya politiki hagati y'impande zombi. Uburundi rero ngira ngo bwigira nkaho mu by'ukuri bwabyumvishe, ariko mu by'ukuri bitewe n'ino raporo Uburundi ngo bukomeje kugaragara nkaho aribwo bukomeje kongegeza umuriro w'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubufasha bw'u Burundi burimo buratuma Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yibeshye cyane, igatekereza ko mu by'ukuri ishobora kwigaranzura inyeshyamba ze 23, ariko nyamara igisasu gitewe ku butaka kirimo kiratwara ubuzima bw'abanyekongo, kigasenya ibikorwa remezo bigiye bitandukanye, mu gihe abana baturage bakomeje kugenda bicwa nabo bafite uburenganzira bwo gutezwa imbere nk'abandi banyekongo muri rusange.